politician biara say on make kire say ye onyini insana Ghanaians so mo jintum say ye onyini David ye were overlord and edin the Abdullah Mami Sheriga ohona e ko he na omoko say ohini no aye kire say o tina ofie na ka say o ye ohini. Even the president of the Republic of Ghana ono John Dramani Mahama no asa na o mbe so ohini no say okokita bibi e de so e ma Ghanaians say na Chief Justice a swear ni in insana owura office. Na dey tina win election, na dey tina wan kwa owura office. Asa o tina ofie na o be ka kire obi say o ye ohini. Sir. Ti say me gina onu say o won ba o be ti o be ka kire say me forefathers omu wo omu oboku. Onu no ni na ban ni grave na e wo boku. Onu Abograwa ni kema no. Abograwa is a different with Azoka. Yeah ni. Azoka, he's a younger man by truck coming from Burkina Faso. For a dini you say and one is so TVGH I didn't so TVGS so you subscribe to no subscribe no like no comment and what say them for so and you be a share and na a 30th June near 30th June pepe and I got to hine a said date or the ma a year boku conflict or boku issue na e kosono ya bokunto kwa kese na e kosono and what the ma ye kusasi for ne say no so no muhia na mo totoa ne ma totoa adwene ne ko hwede aduru no ne hu ye be ye se bibia beto din e oboku kroma na se ento din nti ne 30th of June na boko ni mamprusi entokwa na ekoso no enne na eye ombedue mu wo eye manhia ahemfie na enne na obi ka se na media fo na se da nche on se first na di kan bai na nkofo kasa bebre nti this time ye ba we see no otoko hina ma obi an so da so e de ante even one announce da announce sesa say bia see no nti no enne na e ko ye ase empofiri ma obi a ba so tv for there ye de bi kan eja ya so da fom ya te de course bia nti no mmerɛ mo ba ye ene ehu se nkofo ani abre nkofo ba sese ba ye ni ade a se bi nam kwan so ba be si be du na se nkofo ni abre moni abre pa moni abre yi na busua yen kasa kese yen kasa we yen kasa tenten bia yen ko ne ko ni si umanhia an yen ko ni si manhia hemfi bra ye ba ebi ni ko bebre Eddie Asomoso. Police for no, but as I want to review on both police and soldiers, you move free. They ma order say, a Henry Abugrago, and an Achiriga, Yajamu Mamu, Munku, Roberti, you over Civilian politician biara say on make kire say ye onyini insana Ghanaians so mo jintum say ye onyini David ye were overlord and edin the Abdullah Mami Sheriga ohona e ko he na omoko say ohini no aye kire say o tina ofie na ka say o ye ohini. Even the president of the Republic of Ghana ono John Dramani Mahama no asa na o mbe so ohini no say okokita bibi e de swear e ma Ghanaians say na Chief Justice a swear ni in insana owura office. Na dey tina win election, na dey tina wan kwa owura office. Asa o tina ofie na o be ka kire obi say o ye ohini. Sir. Ti say me gina onu say o won ba o be ti o be ka kire say me forefathers omu wo omu oboku. Onu no ni na ban ni grave na e wo boku. Onu Abograwa ni kema no. Abograwa is a different with Azoka. Yeah ni. Azoka, he's a younger man by truck coming from Burkina Faso. Do things we know that, and we know their family house. And then Abograwa also, Onyine, and then our Baku, and Onyine, our baby. Oh, he did be a him so, he know Baku. Hey, Alhaji said to Abagre, then I'm Serga. Your last message, yeah, Jimamu. More media for a mobia, Yaba life who say Casano. Messani, wallahi, 3 times. Omo mi diploma bokunu soldier for now police for no omo wan mawo omo wan kwalafi omo wa papa no mami no omo ja omo say omo ba ye kuro mboko e be protecting life and their properties say be who say omo ntimi a na dey nti na omo ya police for no dey nti na omo ntimi yi sa soldier for na omo ko tena bokura o fie no omo yi sa soldier no e fi da bokura o fie na
na sasa obeti me da fie ene abako de esa to so mienu se IGP se ohu a police for no intimi pata ye nim se amo FB unit omoje omo 30 soldiers 20 ometi mama asunje ababoko politics nti se omo nim se omo intimi a omo sesa soldier 4 ni na omo aboko no omo crossing constabile court now no omo ma 24 hours ni pa bia ni hiti e da from omo ye enti asaka tiramo se kusasi ni bia kasa oyo bema o attempti sa o block car bi ewo highway international highway ni so o block car bi se o attack obi yes e be ya Ghanaian surprise exactly it is hardly said that was say you be Ghanaian so no we first and last it is man one way na ko see first and last ya nim se mra wo asa na boku na ba Alhaji said we are bagre the name said the second asa na obedi ni na esi boku kurom no of amraso and e ko dur boku o tena ni fia no mo ka ten so yin o no no bi o ti boku ka sa no boku na ba no ani ke ma bogro go no o tena ye ni nana grave a wo boku Abdul Ayi and I said about the material ni assistant ni forefathers o mo grave a wo boku up to ne e wo ho so no ani ke ma bogro so Ghana mra e fa ni yajima na mo yin free boku a ye mpesa bibi ba si atire because of the respect that we have with the military men and the policemen e dey be si atire bia e be dey na be si na be si esa nti se mun nim se mun pe police mun pe soldier sa mo de ya ma mutu for say mun yi police for no varas na wo mo fi ono both police and soldier ye you mun free mu ne ma order say ahini mienu no abugrago ene na chiriga ya ja mu kro ma mo mun ku do beti mi mo fa kro no ne se do beti Omo fi say peace to me ye jima ena ntakwa ma mun ku police for ma mun ku soldier for omo de soldier for ni police for no mun yi mu hun free abugrawo fie mun yi mu free ono mo no mo ma ye just 3 days ma o yini bi antu na shirga antu free boku abugrawo antu free boku for only 1 week po wa be timati na kro mo ono mo no wona kro ni ya odie finish ena boku ko bon ga no soldier for ni nim so mo timi ma escort ma enko a omo ma ye kwan ya wa mnanka bet medi enko for pia ko borga ko diga ni ata ye chiaba no searching asa ye kro bia se ka be ne pesi Ghana ye manya je be ma Ghana ye manya de kusaji for ni ya musuro no ye beti ma ye ma ye wo ti a ye na shiriga wa ma order ye ntimi ye fi press conference ye crash for no o ma juma na o mo ye no na basa for no so wo ho ye beti ma ya sin o mo ba tempe police ni regional commander yi ni tuo say e bon man pursi ni abrantie pa kunu because hu ni tuo wo ja tuo na ma o chime o se dia bi wo kunu man pursi fa fore en ko ni police ni ya se curfew rules ka ya break nko 40 mox ya ko kun omo mpanyifo man pursi ni bia sore am bo police ni asu po boku da na adentina so mo pa IGP mo wati me ba ma kusati for attack mu sutu no aka je police for say mo sutu soro kusati for sutu police for mo so mo sutu soro ye ku mo so sutu soro police for mo amuntimi so mo kan no kure no mo nja akuro no maye se sana government pair bunduri for yam yar ma mo ku bunduri no aye we ye last. And yes, I buy one get 10 free no. Ombanya. Buy one get 10 free no. Look at you in Munduria. One who info Ghana and United Ghana. And now your 30th of June. 30th of June. Yeah. 2025. Ewo a year. Asante memu. Yeah. And then da kotokwahine. Otumfo osedutu eto nsa de frɛ ɛyɛ kusasi ene mamprisi for entokwamo kuno boko kroduan mu no ene na kotokɔ hene frɛ kusasi for empanimfo ne hene no mo baaye na betoato adwene kakra de fa ɛyɛ asomdwe tokɔ a wɔpɛ ɛde ama boko ene sabe mamprisi nsɛm no ho ya
nene sabi pani behwe nene no sabi wo beduru ye no kotokwa hene so anse dam friend wo bebre eye media fo no wo mpe problem bia
And then by Yasu, I also been to Feko, Doma Buaba, Ya woman in a baby, you are something, and you walk on that's not cancer. But I remember, I've been here. Yebiti na yebusa na se bi ti se kunti kayo na yin bidi dia so na fi mensa banyere ya mo baba good afternoon to you all me didi akom na ba Abubakar Sule me ko position ne tubiya ya ba ha le ba na sundiem le ba na sundiem sai haina ya ba ya no yenim se otumfuo dukoko so obe ka eno kai because ene ya ba ha se ya ba se omondi nukure emma oku kwan na asundie etimi emla oman ne mu because why be pen watimi aye da gon esiesie da gon asem no de yenim se yo hope se okodi na so obetimi asiesie yentem ama asanya ne tumapa afra because they do first of all no go ya dua upa business ekuafo ye omoji omo ye omo ekuafo ene idwadefo na omo nyina bo mankursifo no kusasefo omo sefo ene ekuahudu na ewo boko nyina na yina edidwa ebom ene upa boko ayete se eye hospital enti se kane no ti enen ye ba ha se ye ba se otufuo osaitu obedi dinukure ema boku fo aya asopie na boku yufu no so aya jima etimi aye ema bia esa akona okay mo tribe bia de sisi ya no ekoba se ekoma na pa mo jina sa asopie na asomdie na ye hwehwe na ye hope say ye asomdie beba asani ba mo ti so na akoye se ka ewa mo ti se se ne de na to se obefre sisi ma so wa wu mo de na oh me ti se otufuo aba se that time ena me ku se nyame ya ma otufuo ebesa aya mo ebesa aya because ena me de ka se boye it's me here. Maybe Comodomo Abbey, Fabian, and now so free. You can so and your chicken also take care of the muscle to say to I Doma Hase air train say, Yamia Asem. Never band. I say, dear, you answer your beckham, you be so much. What the Kayaba? And then no man, there was some of the Domina. Oh, we shall was a 4 year, yeah, does because over here, precisely mine, there were districts and Sia, there were MPs and Sia. MPs, the Sassy Force with your doors over Asante Mimo has said, you were Ashanti, there were Western, there were Western, there were Bono, there were baby, a Ghana have a beer, you are over more than had one, Sassy Force. Baby, over not Asante for over who was Asante for, you know, and Sandio. Now, also Asante for the Tuba, pet wow, until should be Asante for Biano, over who was Asante for so now. Okay, none much less a young to Mamma was your portrait. No, quite can't. Thank you.
abusuafo edin yese no so tv die so nya subscribe channel subscribe na like na comment no share dem afro so dey bi hwe enem ko hwe mo nso de kakra bi we nye tenten enne kotokohene ama ya mewo biara kotokohene wa ma eye social media fo hwan ye presenters obi amen sabe en komom ko di ye ho enne ye secret meeting enne ye friend say kan say eye private meeting ya kotokohene ne eye kusasifo no ne mampro system no ya en ntokwa ye koso no ene nkomo no mbedi kakra meet secret meeting nkodi nkomo enne de eye kusasi ene mampro ntokwa ye koso no ene kusasi wo bisia otumfo wo serito ababiu tini ekoso ne mamuhwe kakra e baaye abusua ni amde dwuma de ocham de besia se das ne beta to so de So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel, and thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.